ailat ka administration ban sha ikinong di madan hakandailat ban shong di jing di laisin chitayo. Hakashi tarik mentau benai naitung arajar arpoi, haba unong lum kubor ulaya kreni kinong di madan ki baset di jing di hakandailat, kila penpau ke jing sngo kemen ke bakrau. Bana kaliang juga administration kaba DP ya kene kathan kala ailat kinong di madan bakin di jing di laisin chitayo, nadu menta kesngi shitarik un naitung, bat kini kinong di madan kila itu, bakila kambiang ya kakamai kakai kapateng, bat kila kamla ban pendap penbiang ki jing don kam haying hasem ya ki kun ki kiti jongki. Kajing peri na do bang isdang ban pliem namar kalap peri namar ba daya ujor bat barosi kata arbanai ni syom yeng deh izin jar bahasa bapalat te na do bang isdang i kayo ban pli kamun dia pun sai kalap per ban kanang ya kis ngiru kala nong tiu kala nong per long ngila nong yo ban kit ki ai kai bangidan kam bat kam tam le kinong song wai le ka banang kong ya ka bayin mo hoy kim ombe kita yin mo gisuko ba pli ya kata kajing mo tang ba nakaliang jongi pat long kan ban si ban ladang im yo ban la long kan nong kia tenang to pat mentang ila yo syong mentala kumba arta yo ye dei bang ila pli ya kayo long kan det kum soi ngila yo ta ban bu ka baying ngila yo thit kijing thit ngila yo bu ya ka bay mar nama kamar ni hat thit long menta te kala kamperi sibun te bat nakaliang kasor karu mar ngila ya trailang bat ngila don kata kajing suku kumdai kum ba mensua ngidap da kajing amai kajing nia kajing bomnya suku jengmut deh mentapat kekenti long ngila ya suku mo nakaliang jong kiru kila pelak kat kum ba ngila pan mo nginbut ya kata ka ot event kumbaki ai maki dapat kim don hiru kibawan tam badai nomor ar wantang tu badai nomor wan giwan bang ketulong kim dan te kibalong kibala le tam lai na gitu kibasuan terwa kidani kiwai ar ngut long kibasuan kumtu nomor ki ka jaka ka bakali utu nomor wan umwan te ka khali no nomor katu kum kani long kala dai no ka kajing ya jingai ke izin jar je palat mar kan tam le ka rison na pring dungi le kim dan hiru kibadan ka rison kibun ha bat kata kajing arab na kasor karu kibun bah kibamio temen ta bade bar badang yo la kumni bade ngim kwa gile ya kata kajing ai kasor kare ngim kwa ni kwa ida ka sila de ngim prat ngim syong ngim yo bam da kajing ta konsep la jong mar kasor kar le kat kum kajing kular jong ka ban ai le ka baying tang si benar ngim pat dep sibun kalaira bun hai ke namar belayu kupta kan ngoi pi ka baying la yo bu man kasngi yo bu baying am lai spa saus spa sisi laya bu tenang tu pat ndara lang ar laya jar ngilayo aya katrai long katrai roba pli tentang tengki apa ki abam nak tu bayeng mo tang bakim nut ban keren teding ayo ban pasat kum tu kinen kai mar ngiru ngisting makiro ba pli kan rat kisting mo na mar kajing kia ka kia hangi pi da ka ban te bangilayo la pada ban pli kum ni em long isu ternat cibun namar ba ngikimen kenya ke sorkar bakal ailat yang ngite kum ni kasih ngila sedang ban bat yo tahu license tayo buat kata ro ngila kampim gay lihat te ya kayo te dan kasih dan kasih ni kam yo nong kadan kasih patelong ya kabay nong iyo ay tang bangim yo bun long ta kay em ya kata em ba ho nyiting tang ba nakabay kaliang pate em ladangi perkatan yang takajing maru kakpo kadawah karam kasya kabun bat sa kawiro ngila persyang hiro bat na preng jongi labun hiro ki pa ayar to vaksin kamang ang bay katya ka pibi na mar ngadai kamambar nang ni em namar kinlat kaya kumbasa san mo di ay kila dep lut baro khoj kila dep ayar ka vaksin mo kata kadai ka katkum ka sarkar kadawa yang i bak ong ba kajing yada na mata jongi cubo kiwei ki beriuru dai kin wan ngimtip udon jingpang ne ubom dan ngai la de ngamtip ngadan nam dan ngamtip mo te kiwei ru kimbit rena nga yang ngaru long na kiwei ngam kwa ba unbit long asip kanya la de namar ngasim yo to vaksin pat haswa bangan sim yo to vaksin ru ngala ngamdai bang asim kerke ngala perkhat bah bat ngala yo hiru ban puli kendiat kensoj ki kot mo
Tehadin kadai kebaya dah sisa. Kadai. Oi, yau tiba kadan yau deh. Kali indam deh teh manok indam mati. Iyo tang hadu kamut nat. Du pandai beje ki ang hadu. Lai baje tak kamut pendek deh. Dan nang wan ki tumi libam dei dah kanal dam. Ini kila sedang buon kibaya yang kila dan. Kibatir teh. Duna kenapa? Kenapa? Kaju deh. Nang duna serapala. Kan kalau mengilak hang floy ni akan mentang asiteng in hak hang no. Te kamut no ke. Jadi tang bay ailang la tang san baji antu baji kamu. Nilayan tu tu mentah. Kamu mencam senem rok katu kalau lockdown. Tinang siok bela batli dasi bela benai ni kaju jaga awan pas aku ne. Kawan kelihatan yang suka ni kabakal mentah. Tidak senjing ini. Bunyi le babak ni tibadi madan le tang para nani para behak kal dan bak ni be awan bati. Teki bak hambiang teki ni mon tiet na ai la lek bena dukan. Tengi tele kendu para behak kal du teki tu ro bak ni yo la teki la long ni la senjing. Ni nak pasai ba. Mo kita beri udah du mentak li ang bet bakan sadon nang da. Ngej skam bakan nem dan siu. Ini ngapit siu tinang ang kasungai dan ang kumnohin ang kasungai do kumno di kilahat ya ni mo kiberi di kiladan kamban ni ladan kamban lek ban war bala kan lek na. Lakin susang hayang da tala bati ka jadi yang मार्केट अभी नहीं होगा, अभी सही नहीं होगा। जब से खुला है अभी मार्केट का है इतना वो नहीं है ना, इतना खास नहीं है अभी मार्केट। क्या करेगा, खुला है बोल के आ रहा है हम लोग। भीड़ के अंदर कहाँ अभी दुकान में तो इतना कस्टमर मतलब इच्छू आ गया तो नहीं होगा भाई, अभी बिक्री नहीं, अभी बंद हो गया ना, बंद होने का टाइम हो गया, अभी नहीं देगा। इतना तो अभी इतना भीड़ नहीं है अभी, तो पूरा एकदम पूरा कमती है अभी तो कस्टमर इतना मतलब भीड़ नहीं है ना, पहले का जैसा तो भीड़ भी नहीं है अभी। तो देखा ना एक्टिव आता है, अभी तो फायदा तो नहीं होता, लेकिन क्या करेगा, आने पड़ेगा।